Juan jua mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlo ate ngodiri. Buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahanan. Mersodip mo kita. Asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami. Deket tegu-tegu mo kami. Ibagasan tendim simbadia edi. Ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul. Uwengo aku naing roh. Bagi sini dok lapihan simbadia. Imo si tersurat di Matius bin 2 ayat sada soh ayat 13. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat 3 deket ayat pepituken. Nai idoroken Yesus mo tangan lako menjamasa. Idoken Yesus mo, uwengo aku malum mo kono. Menterkejap kenai, mersep mo kulit nai, janah malum mo ikap. Laus pe aku pemalum kensa, nina Yesus. Ale karina dengan lot mo sada inang, bagen idoken. Pertua nami pandita, aku unggo rajin mersodip. Janah setiap hari Senin deket Kamis aku merpuasa. Nai kasa sodip pengidonku, oda ideng ko Tuhan. Bagi mo idoken inangi. Ale karina dengan sodip merdengan puasa sada peteridahkan iman mendahi Tuhan imo hal si mende. Nai kadang kita lupa Tuhan ni merkuasa kalon menjawab marang pe oda menjawab pengidonta. Hubungan tami Tuhan pelin ku merna maseh atena sambing. Oda ku merna usaha deket huntun mengulahkan geluh peragaman. Kata ni Tuhan tas darien isuratkan 2 kejadian pejuahkan. Si perjolo, Yesus menguras sadakala si mersakit kusta. Imo penakit koling si memaing sadakalak ianggap kotor. Peduakan, Yesus pejuahkan hamba sadakala perwira ika pernau. Kala si mersakit kustai merkepercayaan simbelga. Yesus telah pejuahkan sah. Perwira ika pernaumpe peteridahkan imanna mendahi Yesus oda sangaro Yesus lako pejuahkan hambana. Ale karina dengan iman kala duana jelas membangun ikatan dekat Yesus. Tapi kekuasaan menenteng i tanganna. Pedatekan katana, uwengo aku, jana laus pe aku pejuahkan sa. 2 kejadianan mengajarkan kita asa meriman dekat cerep penarihan. Mula sodipta ijawab, idi kumerna maseh atena sambing. Balikna mula sodipta makdeng ijawab, tok momi Tuhan, lot maksud si lebih mendena, kumerna ia merkuasa. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan, karina sini kualami kami si Darien. Liasate sampang deket bonok ni ate. Liasate mi karina si mende, si roh bamunai. Tambahi mendahi kami kepercayaan deket gegoh. Pergegohi kami mengalo karina kerogan. Asa hendak mo surung mendahi kami. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Berkite keni kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekebaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus si permende basa imo, si memasu-masu kita karinana, juan jua mo banta. Shalom.